Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, Asukimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaysuna. Dawanan nung yabida tayo anay Kapitan Enteng. Kasla na imas ta kapi kang igo pa maangkay. Ewan. Ay na. Samot tangad-tanga din dagiti bilit nga aglalagto ka dagiti sangati alnos dito'y paraangak. Kita mo ka kasla awan parikot da. Nagraragsak da amin. Kastamot at talaga dagiti tumatayab. Agaalati uda ka dagiti sangsanga. Sakit nakatagtagarita. Ay, imbag pa idagita pinarso ni Apo Diyos. Naman nakabalin iti amin ta nagraragsak da ibridi. Ha? Apay anggal? Saan ka naragsak iti biyagmaw? Ay, saan nga ron? Kaya't ko kumati bumaknang. Ang aging gaita, kat sa anak pa yung abimaknang. Kaya't ko kumati maadaan iti adu atakwar. Anya? No maadaan ang iti adu akwarta. Tumulong nga kadag iti marigrigat. Papintasik ti barangay tayo. Agdunita iti sagay sa sako abagas iti tunggal bumarangay. Oh. Anya? Maaramid mo nga tadayta no bumaknang ka angkay. Wala. Maaramid ko kwaraw. Alaa, sapay ko mga rod ta bumaknang ka. Ha? Anya ka mo tananggail? Makakigkigtot ka. Abmukon kwaraw. Tay, Basta abmukon. ti anya. Kwaraw. Umutangak man iti 200 maw. Ha? Tapay. Basta umutangak bayadak tumilaan. Ala, pautangan ka anggail. Basta bayada ma. Uy, di kag tanag. Bayadak daw. Mala. Yung ka mga la iti 200 maw. Tama pa anak ijay ilay. Violet. Enta yung palabak at t-shirt kan pantalon ka. Aywan, kapitan, mabitlaan. Kantoy, kapitan. Agyaman na ka. Indakon. Nay. May bayad yung ay, kapitan. Ilista pa lang. Bayadak to. Mapanak namin ijay ili ita. Kahit usarak na ito yung palabakan ka. Talaga nga ilista, kapitan. Oo. Ngamin, agbaybayad akmo diti kuryente. Naimbag ti danum ata libre. Uwan ko nakmat. Sige. Indakon. Manaktak kami. Violet, apayajak makitkita ni Marikwanan. Nakarikaplat ta day tatersina na. Napan iji bagyaw. Aganak kano iti kasar. Aya, Duwada kininanabanang. aya. Sumat lagayam ajak ida makitkita. Well, nana. Ay, imbag da pa'y tanapan da ijay bagyaw. Siyak nga ta. Kaano akmayt ang mapan ijay? Didak pa'y mat inayaban. Kanya-kanya day ti gastos, nana. Kikibi ka now. No adda ka. Day talaka no agpapailibre ti amam. Ha? Te ko namkit day imot da. Sa bagay, kasta ti ugali da. No adda kwartada, sandak nga amamaw. Di mapan ka matiji bagyaw, nada kwartam, nana. Awan nga raw. Gusto mo ti kunada nanabanang, kinanakwanang, nanatuyang. Agasim nga'y ti gastos da, nisurot da ka, tawan nga rod kwartam. Ala, saan abalain, Violet?
Iso asaan nga saksakit tinakam mo anana no saan da ka nga insurot. Anya ngay nga road. Ang nasa Iraq at talaga violate. Tadida man laim bagbaga kanya kamapandagayam ijay bagyaw. Ha? Saan da kon may kabilangan ako maray? Ay, yahoo! Ay, yahoo! Ay, kurang! Ay, umay ka dito sa alas! Ay, desam! Apa yang kail? Ay. Hanya timah bersama. Kita im dito ano miraw. Ha? Ikumparam. Dito. Ha? Ay, kurang. Ang tigtigar-gar dagiti sakak. Ha? Ay, da. Ha? Ya! Wow! Baknang kananggal! Kurang. Awagak ni Antim, tayo pakaamok abak nagakon. Sige, Angkail. Awagan yun ni Antay. Idayal mo! Hello, Inteng. Apay nga imawag ka? Ay, agawin kan. Tada sorpresa kin kadungaw. Inton bigat pay laeng ti Kalaysa. Agawid kami kan ni Marikwa ng itirabi eh. Ay, alangaron. Angam di mo itantan, ti panagawin mo Apay aya. Ay, baklang tan. Ay, milyonaryo tan. Aguuyaw! Hello! Inidep ng ti cellphone na. Hello! Madilat ta. Anyayati ko na Angkail. Aguuyong ko na naman. Ha? Aguuyong ka no. Saan na ba siya Angkail? Ay? Kinalaat mo mat ngamain. Imbaga mamilyonaryo kan. Talaga man. Ay, masurprisan to ni Antinton sumangbay. Kwaraw. Agsagana ka. Taintan to alaan ti inaba ko. Mas dawak launa tuya. Duan na bulan na madlaw ka ngagkaragatang na pare inteng iti appliances da. Nagdak ka latibay. Ref, kan amin ay. Wan nga road. Kan gumatang kanupay iti brand nyo ako China. Ha? Ay imposible Kasta ti damag ko. Ay, imbag pa'y ni pare inteng tamats manay. Ay, inak man umutang. Bareng pautangan nak tuyang. Sigay badaw. Padasum. Bareng pautangan na ka. Parinteng, umayak ko maumutang iti kwartam. Nakajakpat kan sa may paray. Ay, kwa. Awan. Naumutang na. Awan to pa'y may pautang ko. Kinsaan kamot lang agbaybayan. Alaki din na paray. Nagado ti kwartam. Manulang matisang agasot ngay pautang mo kanya ngay. Ay, awan nga ron may pautang ka. Ala agawit kan. Saan ka gamam mo? Ha? Ay, nangigmaw. Saan ka gamamaw? Angkail, at tao di tarwarto'y barangay haul. Agkid daw da kano iti tulong mau. Namuandan sa ngamin na bimak ng kaitan. Naglalay nga da kita. Taday talag dawat ti amuda. Awan kat pa nagbainda. Ingka kasarita idanggal. Ay pagawidem idan. Tawan maitid ko kadakwad ha. Niya mausting nga ti ikam Tay gatang na kano iti agas na. Ay awan maitid ko. Dagitamot at tao taday tala maglaklak ti amuda. Ingka papanawon ida. Tadistorbo da iti trabaho dito barangay hall. Kwaraw, mano ti intad kan ni Inteng nga kwarta. Awan antay. Awan! Diag paisaw ti ibagam. Awan nga raw. Pulaos. Uray siya kwarog. Pulos adinak inikan ni Inteng. Ha? Apay ngay? Ay, awanan. Nagbaliwan ni uncle mo. Uray siya nga asawa na kat imutan na. Patulong akma, kapitan. Mabalin ka day. Ikanak iti igatang ko iti bagas kaw. Sa anak namin ang makatagod ita. Tanasakit ti sikat kaw. Anak ko mga no nasakit ti sikat mo. Bibiyang ko dito. Akidawak nga rod iti tulong mo, kapitan.
Imbutos ka pa'y ide. Na, ay uray. Ibutos na. Agkid daw kan iti kayat no akid dawahin. No met Iigatang ko lang iti bagas ko. Ay, awan. Kapitan. Ay, sige, gawit kang tada papanak. Ay, rumwarak ita. Ay, mga asi ka kapitan. Uray, taado ti Ay, kwarta. awan nga rod. Nagpuskol ka ti ropa mo, nalaklakayan. Saan ka makaaw-awat? Uncle, Eh, ikan nakman iti kwartam. Ta ipariper ko man di tricycle kao. ay awan maitad ko kan kakwaraw. Utangak latan na, Uncle. Saan mo't alibre? Ay, uray. Uray sak, Uncle. Imutan nak. Kat bayadan ka mo ta. Utang may. Ay, uray Awan latam mo kung nabayadam. Kasta itan ti ibagam kanyak. Nalipatam ka dahin. Ano saan ka pinautangan idi ti duagasaut? Kat saan ka kumabak ng ita? Kataging ka ita. Di mo pa'y binayadan tay duagasut ka. Binayada kon. Inlibre kan to pa iti pliti, di nagpa-Manila ta. Kain inlibre ka iti restaurant. Pa'y kurang pa'y dadya bayad na. Anya? San ka man arupat kwarta? Pa'y nalakaaya. Ito nagrigatak mo ti kwarta. Nagrigatam kit. Ay saan nalakit din? Agawit ka kit din. Awan maitid ko. Enteng, talaga ka di adinak ikan iti kwarta. Nga uray pakichindak lakuma. Na, anya ang makitsinda. Katsak mo tagat-gatang iti amin na masapsapol ta. Sige, igatangan nakman nga raw itinapintas a shoulder bag, Enteng. Total, ado mo ti kwartam. Gumatang ka ano, ado kwartam. Anya, imutan nak nga asawam. Idintaw ta siyak ti aglablaba iti kawus mo, ti aglutloto iti kanam. Uray at amangmangan ka mo. Kastagayam Ha, sige, manipod ita, panawan kan. Total, kastamot gayam ti panunot mo. Ala, kwartam laday ta kwartam, intay. Kunantay. Kunana iday. Ano iso ti bumaknang. Tumulong ka dagiti agkasapulan iti tulong na. Ang amidi bimaknang. Tinalikodan nanday di asauna. Sobra ti kinaimot na. Ultimo siyak nga asawa na. Imutan na. Pulos adinak ikan iti kwarta. Masurunak. Madetirik na kwarog. Iso apanawak man langan. Asawaan na ati kwarta na. Papanam nga rod nga antay. Inak agyan ijay balay ni Violet. Nanabanang? Nasaya at mo't nuagyan ka pala dito'y ayan ko. Tapno andakad ka dua. Tumulong ak iti trabaho iti laundry shop mo, Violet. Ana na. Katadan to matangdan mo Ay saanen anas kan? Ti importante, at dapag na udhak. Saan man, nana? Siyempre, agtrabaho ka nga road. O, di tangdanan ka. Free chow pay, nana. Ay na, agyaman ak unay no kasta, Violet. Parinteng? Si kakadinday ta? Nakadumit ang talas mo, pare. Balitok ka din na kita. Una! Balitok na kita. Bakna nga ngaron. Naimbag ka pa'y, pare. Tabak nang kan. Ng ti asawam. Makipagnanaid lang ka ni Violet. Kadaan niya kumaita. Pinanawan nak ngaron di bayam. Kasanaw, kit oray ni Maribanang nga asawam kit imutan, pare. Kadaan niya kumatibibiyang mau. Hoy, paribadong Manipod ita. Saan na kaon nga sasitgan? Magmula sa araw na itaw, wala na akong kumparing mamirmiraot. Pasig ababak ng itanti kumpare. Umalis ka dito sa sango ko. Tamang ano ko na anti tao akumpare ka. Laksiden kan akumpare. Gapot na day tala umut-utang ti amom. Awan makukwartam. Anya?
Awan mo, maribanang, makipagnanaod ka la dito'y balay ni Violet. Idinto tabak ng tiasawam. Basta awak amaray, taimutan na ka ni Kapitan. Wan nga raod. Binalbaliwan ti kwarta ni Kapitan. Ay, Sobra ti kinaimot na. wan nga raod, marituyang. Ang mala, no kasta ti pagragsakan na, awan mabalin ko. Sa dino ti papanamanggal kat rabiin. Ay, ijay ilay. Ijay ilay. Oy, Hey. Sapay nagado ti alahas mau. Kan anya day takarga ti bitbit mo abang. kwarta tilinaon datoy. Agsasarak kami kadagiti ko kumpare ka babak na. Agsugal ka, agmajong ka. Ay, ure niya ter aramid. Wala ka ng pake. Ikatama amin nga alahas mo. Agraman pagananay mo. Saan? No di mo aramidan dayta. Patayin na ka. Saan da ka patayan? Saan? Sige, kakadwa. Alaan nyo tibag nga igam na. Sigurado, maragsakan ni Bossing. Saan naman pala yun? Kwartak datoy! Kastagayam ha. Sige, kakadwa. Bugbugan tayo! Asino ay, di ka nga tuk-tuk-tuk. Uy, tingat rabi eh. Saan ka repis, Violet? Sak ni Kapitan Inting. Anay ko. Mawawag. Gutom pa ako. Nabambano ka nagnag na. Manipod ijay ilay. Aging gana dito. Apay nga awan ka usyaw, Kapitan. Ay, nalada amin. Agraman sapatos ka. Inalada. Agawid kan, ta saan nakmatla nga ikabkabilangan. Ay, agasam ko matisugat ko dungaw. Nagsakit ti bibig ko ta binugbugdak. Nagiti managdakdakas. Ete amokit gagayam ko ida. Saan mo't gayam? Awan bibiyang kuken ka. Gaputa awan mat bibiyang mukanyak. Saan ka day? Ay, banang. Agawit ka din ni balay di kagdanag. Adapay natdakwartak. Kukwam aminin. Saan akwarta tinapatag kanyak inteng? No di kat, tinasayaat nga ugali. Idibimak nang ka. Imutan nakmutan nga asawam. Saan abali tamangmangan ka? Kung kunam kanyak. Sorry, banang. Sige laeng, inteng. Agbyag ka nasa liwanwan, taadaw ti kwartam. Kabayatan ti panagnak manipod ija ili. Aging ga dito kabildatan. Nagam-amirisak. Ano kumata sa anak napasikat. Sa anak kumamahit isagmak. Di da ko maginundawayan dagiti impagarup ko agagayem ko. Nalada ti kwartak. Kinamin asuot ko. Naimbag ata di dak pinatay. Ang binugbugdak. Ouch! Sigurado ka nga agbalbaliw kan. Uwendong nga. Agawid ta ko man ije balay. Talagang agbalbaliw ako. Ay, Kapitan! Nasaya at mat na nakaamiris ka. Uray na kurapay lang kaya dapat nagbiag. Basta tinaskan kat agpinpin natag kayo nga agasawa. Awan serbit aglaplapusanan akwarta. No saan mo't anaragsak ti pamilya. Ala, sige! Ditan tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanan ang labi da tayo, anay. Kapitan Inteng. Insurat kan iti direksyon ni Voyji Paklay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez.
May sapay asagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangag.